2025 prichádza skoro. Monumentálna planetárna udalosť a zrážka v hlbokom vesmíre. Takto hovorí Hospodin zástupov. Sunday, July 20th, 2025. V nedelu 20. júla 2025. Is that there is a planetary event že tu je planetárna udalosť, about to happen right here above the earth. ktorá sa chystá udiať priamo tu nad zemou. Deep up there above the earth. Hlboko hore nad zemou. There is a serious monumental planetary event Tu je seriózna planetárna udalosť, that is about to happen ktorá sa chystá stáť deep up right here above the earth. Deep hlboko priamo tu nad zemou. up there. Priamo tu hore. Is about to take place. Ktorá sa chystá stáť. A serious monumental planetary event. Seriózna monumentálna planetárna udalosť. And it looks like it will involve 3 planets. A vyzerá to, že budú tam zahrnuté 3 planéty. 3 planets. 3 planéty. And that event takes place up above the earth. A táto udalosť sa stane hore nad zemou. Above the earth, Nad zemou there is a planetary event, a monumental planetary event tu je planetárna udalosť, monumentálna planetárna udalosť, about to take place ktorá sa chystá stáť above the earth. tu nad zemou. And that event, A táto udalosť it will involve 3 planets. zahrnie 3 planéty. They look like moons. Vyzerá to ako mesiace. 3 moons or 3 stars. 3 mesiace alebo 3 hviezdy. They have the inner, I can see their center. The Ja vidím vnútornú časť, majú centrum. center, dark center, is more like the eclipse. They come together. Vyzerá to ako prekrytie. Vyzerá to, ako by prišli spolu. They finally come together like they're Konečne prídu spolu. doing an eclipse of 3 planets Ako by to bolo zamtmenie 3 planét. or 3 stars Alebo 3 hviezd. or 3 moons. Alebo 3 mesiacov. I thought there are 3 moons, Ja som si myslel, že sú to 3 mesiace, but they have the inner core. You can see the inner core ale majú vnútorné jadro. of the planet, darkish. Je to planety, majú tmavšie. That's what you'll see in your news To je to, čo vy uvidíte vo vašich správach. when it does happen. Keď sa to stane. There is a planetary event, Tu je planetárna udalosť. a serious planetary event Seriózna planetárna udalosť, about to happen up here above the earth, ktorá sa chystá stať tu hore nad zemou. deep up in the space, deep Hlboko hore vo vesmíre. space. Vo vesmíre. And it will involve 3 planets. A zahrnie to 3 planéty. They look like moons Vyzerá to ako mesiace. or stars, Alebo hviezdy. but they have a darker core. Ale majú tmavšie jadro. And they come together like an eclipse. A oni prídu spolu akoby zatmenie. And then A potom there is a collision. tam bude zrážka. Then a collision takes place. A potom nastane zrážka. And one of them drops, A jedna z nich spadne. or part of it drops, Alebo časť z nich spadne into one of the oceans. do jedného z oceánov. And the water splashes like this. A voda bude takto prskať. There is a serious planetary event Tu je seriózna planetárna udalosť, about to take place ktorá sa chystá stať up above the earth, nad zemou, involving 3 planets. zahrňajúc 3 planéty. And they coalesce together. A oni sa zrazia spolu. They come together Oni prídu spolu, as though an eclipse. akoby zatmenie. They coalesce, they merge. Oni sa spoja,
ako by sa zhromaždili. It looks like two moons or two stars, Vyzerá to, ako by hviezdy alebo but they have an inner mesiace, core that's a little darkish. ale majú vnútorné jadro, ktoré je trocha tmavšie. And when they collide together, A keď sa zrazia spoločne, one of them drops, or a piece of it drops jedna z nich spadne, alebo časť z nich in one spadne of the ocean. do jedného z oceánu. Water splashes. A voda vyprchne. A monumental event. Monumentálna udalosť. Today, July 20th, the year 2025, Dnes, 20. júla v roku 2025, I am announcing that strictly based on the words of my tongue now, ja teraz oznamujem, že striktne na základe slov môjho jazyka there is now going to be a collision. tam bude zrážka. A planetary event is going Planetárna udalosť to take place very deep where man cannot reach. sa stane veľmi hlboko, tak hlboko, kde človek sa nemôže dostať Space. vo vesmíre. Very deep in space. Veľmi hlboko vo vesmíre. Strictly based on my words now. Striktne na základe mojich slov teraz. And that event, that planetary event A táto planetárna udalosť, that is about to take place, ktorá sa chystá stať, you remember the collision of neutron stars that pamätáte sa na zrážku neutrónových hviezd, I prophesied for 13 years. ktorú som prorokoval po dobu 13 rokov. And when they took place, attitude, A keď sa to stalo, bolo to presné naplnenie. exactment. Bolo to presné naplnenie. And now, on July 20th, the year 2025, A teraz, 20. júla v roku 2025, at this time, v tomto čase, probably 15 minutes past 1 p.m. East African time, pravdepodobne 15 minút po 1 hodine po obede východoafrického času, there is going to be a planetary event up here, monumental planetary event oznamujem, že tu bude monumentálna planetárna udalosť, involving 3 planets. zahrňajúc 3 planéty. And they will come like an eclipse, A prídu, ako by sa zatmili. as if they are marching together. Zhromaždia sa spolu. And then, A potom it looks like a collision takes place. vyzerá to, ako nastane It zrážka. looks like two moons, so, but I see they have the darker inner core, each of them. Vyzerá to ako mesiace, ale vidím, že majú vnútorné tmavé jadro. Každé jedno z nich. And 3 of them. 3 z nich. And then a collision takes place, A potom zrážka nastane. and a piece of it falls in the ocean. A kus z toho spadne do oceána. It will take place. Stane sa to. It will happen. Stane sa to. When it happens, I do not know. Whether before the rapture Kedy sa to stane, ja neviem, či pred vytrhnutím cirkvi, or after the rapture, alebo po vytrhnutí cirkvi. I do not know. Ja neviem. Messiah is coming. Mesiáš prichádza To Daraba. do Daraba, It's out. Lejčatov. Čiňte pokánie a pripravte cestu. Kanál pokánia. Buďte svätí. Pripravte cestu. Pretože Mesiáš, kráľ, Pán Ježiš Kristus prichádza.